Ni wirigiro bwakwa nwithirite wina ntuku njega ni ngukugwata ugeni kiri nteto chietu na rweri tariki 23 mweri ni jwa Disemba mwaka ni jwa 2024 amona nteto iria nkureterete ni agendi gukurukira kagita gako mo nyuma ya gwitia kwa ngarama kagitene gaka kathigunku MCA Kirinya na Makigitonga kumeneria bunge ba Meru na thirikari nene bakiuga gutikio Meru egunikite nakio. Senator wa Tharaka Nithi Mwenda Gataya kuromba atongeria ba Meru na Tharaka Nithi bagwatanire kenda kari bagunika. Kirima Karika 2024 turi kuretera rugono rwa unyomo bwa giku kia Daniel Sniper kiria kiaringithirie akenya bunene. Mona niretwa mathitho ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya na ntito chetu chiriambiriria athaiji. MC wa kuorotwa Meru Kirinya Mwenda ni areganite na bunge ba Meru baria akuga thirikari inenkirwe kanya erite ngugi. Kirinya ariuga juju ni mwaka jwe thatu Meru iri mpione na rais akiritaga ngugi na aregani bawe. Ariuga thirikari ya Ruto ni uthite Meru bonene na nikyo gitumi Meru iri na minister mwake. Kuruki ni amenerete munini wa rais Kithure Kindiki akiuga Ameru ni bengi thirikari nenene akionaga na atekwaria. Nawe musiasa Mike Gitonga ni amenerete kanjo enjero ya minister akiuga eteguna Kenya. Mutugikare na Chikinya. Siasa cha thirikari nene no chitete na mbere kugwata Moncheja kaunti ya Meru. Arena MC wa korotwa kirembungi ya Meru Mwenda Kirinya achumerete kuregana Bruna migambo ya bunge baria bakuga thirikari ya Rais William Ruto na munini wawe Kithure Kindiki ewe kanyarite ngugi gwa kagita karaga tigere. MCA Kirinya akiuga icigo mbunge biu binge milandi ya weti na mbene kuthithika ku indi wejaja kaunti ya Meru ni utheri akiuria nande ni kanya ka thirikari ya Kenya Kwanza kwenda kwewa kairi babue tika kende buti parliament bona ngweni kuritika icigo bunge bingi ibu kwaile bukona ya weta ya nara kwa muntu wa wetwa Kimani Ichung'wa aikirite agekira lami barabara tieka ekachietete kuthira akite machukuru aka machukuru ya goroba kayetete kuthira arekira inya tuvoko twa Kiharu constituency atwikira inya kaburo na mbeje cia nini cia thirikari ya weta nara ura Kondi Nyoro the same ya weta regions cia opposition bena mega infrastructural development. Meru utino construction ni kuendelea thirikari nyemwe none. So babu MPs betu na ibu representatives betu burenda to thirikari kanya mwankari kuruki musiasa kumegembe centro Makigitonga na wenethirite akimeneria bunge ba Meru nigwetekiria kwingatora wa RNDP Rigathi Gachagua obisine bethira bakigwata mbaru DP Kithure Kindiki akiuga mwana bo kagitene gakakekia ite mwanyeragagwa Meru ethire tariki metheneu wathiurunka akina Mutunga bo itebie nubu yeko bieta Mount Kenya East itukona appointment ichi athithu thai itebionde bia yoko ni nture emwe mutaiga go ibutu kwenda butwira nona itukwenda butwira muntu weto kabogo nona itukwenda bau itebiu bionde no nto babu bwarwire na Gachagua bukiwa Gachagua gatwe buthetera twire ni tebibi aretwa imbi Kithure Kindiki urabo ethiri vice president no nto babu ayumbe ba Meru ibu bwatongererie Kenya yonde kusupport Gachagua ngwa kenda bonenkera Kindiki bukiwa no ni Mount Kenya East na ndibo gwika werone
kuri na umbikano kaunti ya Meru itonya kire utaruragani na thirikari RMC kirenya kuga thirikari ya Rais Ruto Meru irethire kimigwata mbaru ende kethire gyoka Mungu uteaje gukara thirikari ne no utebyo tukuona kabatu tuka prodigal sons atue kabatu katueta opposition kenda twailo na tuona maendeleo. We are ready to go that direction. Nontu Raila Amolo Odinga aiwe to opposition ire bwa muchore pa muikira pa muera mawaziri mawaziri mwanja bajo ibo bari abaroite ababu no borumanga thaibo bo tutawala bakera kebura bakonda na bajunet moment ndarito mureithia uno ari chairman wa Azimio inkumurikana nontu na tugaira mbecha uni ndike Azimio. Sasa tushajua hii serikali vile inafanya kazi na tuweta ni ababu MCA kirenya na mosiasa Gitonga batatigera kwendi pikendeke bakiuga thirikari neji ya Ruto niryo anaba Meru bainge batere nguge na bange bethero bakene kwa nkathe akeya na ngerekano nora wale Jafet Kome ule wale DCI Bona Kinoti na Kinyora wale waziri wale mimithikare ntore na mwena bo atongeria baba liugeite bibia tha bikenenkaniro guntu kunge inde bakimeneria bunge ba Meru bakiuga batena kathari buruga kuria kioria Rais Ruto. In fact thirikari muntu wetwa William Samoei Ruto na muntu wetwa Professor Kindiki Kithure ebutete Ameru baba inge kolukie bara yandikite endimutete Ameru baba inge kolukie bara promotete. I want to tell you members of parliament interest ira bukaretie babu ni mbecha ibo kirenya kuwatanira boria president Chioria kuma ekwa aikuthithia appointment bunge Gitonga riuga gitumi Ruto hata ele Peter Munya kanyaga gutongeria thirikari ne yawe onenkera Munya no gumea kuria Chioria because Munya itumwete heshima muno as people of Meru ni mutongeria twiche he speaks his mind. Muthiene MCA kirenya riuga ura kugukia no undipi kende kya kuthira muche mwaja Meru Kindiki ura kirenya kuwa kinyale kugwatwa mbaru ni Meru kuona kanya kau ari thaiji gutenkatho ya gucokeria Meru bau akiuga nande Kindiki ni mutanchune. We are becoming unpopular day in day out na imuchie. So we want to tell you, unless you change tactics, no thikire sauti ya Mumeru bura Mumeru akuwa. Otherwise, you are not our representation in the government. Tutiko maini interest ire kuira uoko represent. Ito onanya gashabu at least na thetaira Mount Kenya yonthe. Owe kumwe ko the DP, unyo tutakona metho nyota ya Meru nya uwenye iboya. Ute nya Meru nya kanisa ne Meru ni. Uwe ntore ne tieto uwe mathiko uwe kiatho na nto ibo baure ne awinge na uwe ruracho kana murano utino tukona uti murandi ure ya kurura kuma mweri wa 10 kenda actually kuma wekwa deputy president ke reporter ante do shawero rea kwari eto ni mutuge kare. Seneta wa Tharaka Nithi Mwenda Gataya ni arombete atongeria ba Meru na Tharaka Nithi kugwatanira kenda kuguna karibu bwizite ntuku inka inyuma ya atongeria ba Meru kuithukira Kindiki bakiuga ni akwathura Meru. Gataya ugite matata za Meru jaumanetie na Kindiki kunenkerwa giti kwa munini wa rais na bari na kura inkai akiuga twanya totongeria tunenkanirwa kenda kureto rumwe na weti na mbere. Paul Kabithe na Chionkuruki. Seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Mwenda Gataya na ringi mofaya tukwari kiretu murungu yokora kiringa gituma chairman wa Aero Corporation oiro cho na Kenya na chairman mtu wetu kiretu murungu lakini all the same atiwenda gutoshaka Tharaka Nithi kintu kiatu ina kana deputy president tutie PS membi no mwe tutire ambassador hata kidogo tutire tebinge kinya bya appointment katika mtu ngoka the miranto batiku mabetoro
antu ba mama bakatha kende bakathuka bakathitima kana ntu bagitike bantu peke yake. So tafadhali tuli antu ba Meru meatwenda kwa twina kamena meatha kwa twina ruritho ati muntu na watira gike gutire muntu rugama batini ya muntu ronge so itwatania tuli antu ba Meru no igore mutharaka no igore movement no igore mutigania tukuje rurigi tuli amwe na kenda tukomba kwa twina bageni power ke thirikari lakini guthigo chambire baba ngagwira kura magana mairi tikura kura magana mairi ni itharaka kunya kira gia kuringa kura ona ruto tika kenda no tichachi ndiana cho to tie kura chire kanitha to kana 10 kura ni kura ronto gutie muntu ga inu kura ntikwenda Mwenda Gataya akiuria mugongo wa Meru gutigiriba kwikithira nkoro mathango gitumi kiri kwithirwa bogwa kagita bethiritwe bagikaragira itibi nene kiri thirikari nene ende mugongo wa Tharaka batona gwambi Tharaka kuma tukugwata guru tuonete bangaine na ministers very powerful tuonete bakarwayo bara bakarwayo rudikere bo baturutha njoguru nagu ari minister wa interior tuonete bakuriwa ntamukinia minister wa energy tuonete ba muntu wetu anga ba kabera ntambijewe tuonete ba commissioner of police ba itere tuonete ba muntu wetu wa kome tuonete ndise kinoti tuonete ba head of civil service gitekia kinene mono muntu wetu muthori tuonete kinya minister of finance eto muiraria ituonete beyond the government independence bitura Meru county bitura na imenti actually bantu ba imenti na sabembi kidogo antu batigare na antu na tutikebethie ati no mwanka muimenti wiwera gitikende gutwika mumera kuonekana Meru taimenti na Meru tia Tharaka Meru tia tigania na Meru tia gembe muntu go ndo uri Tharaka ni kana uri Meru uri mumeru no igo kinya na antu baire kana kabira ya antu bathatu kila muntu mu Kenya ena akia kurenkora nafasi ya kusavu Kenya warari Gataya akiuria antu gutigiriba kurutaruta Profesa Kithure Kindiki kiri miromo yao eno nyuma ya bamwe batongoria kuma kaunti ya Meru kuraramika ati kiri twanyatura rais wa Nthiguru Dr. William Ruto aranenkanagira kaunti ya Meru gutire kanya boromba kunenkerwa kinyamuga uyu CS wagote muntu very competent mwana mwithe mwana wena kinya kithomo kinene kinya ngurukia ndo wothe kona bakeringa gituma muthikiririe kwa uto jomba gutwika ati nontu munya tiane ngoro gite ati no mwanka turinga gituma wo Kithure Kindiki atithuranaga muntu uthurana etagwo Ruto no president wa Kenya wana kiretu ngurunga mini wana muntu gitwa Kithure Kindiki karathurwo gotabara bangi ndiri kene muntu gitwa Kithure Kindiki rietwa kare ari tu National Assembly na yaringirwa kura jazira ikene ala akiriga mbari haria ndere iguru ria kwebaiberiwa gitini kwa gavana wa kaunti ya Meru tweka wira Mwangaza mtothunga ndatiru chiothe chaka wira Mwangaza mutari kuri kome kana janges baga timu Kithure Kindiki timu muntu gitwa Ruto no ndini judiciary bo babanga story chao kuiba munenge some 4 months maybe ne bakungatha evidence kenda bomba kunenga ruling yena sababu wewe twao komi muturi wakawira imbi bakuria Kithure Kindiki uri kiumta magana kenda Deputy President wa Kenya roga milete tarariba Kenya kila mahali Garissa kila mahali imbi Kithure Kindiki interest na kawira no mugure tiga kenda Kithure akabukethia mukomurega baicho Othia muthiasi ni ta Gataya na rutite mbito kira tongoria ba kaunti ricire ya Meru ni Tharaka nithi gutigiriba kunjia kwendo na urumwe kwari gachochera ntu wewe twetwa chochera migongo tutigwena tuchochera Mutharaka nithi ntu baba kawaida movement na Mutharaka batinda abantu omwe kwendaniria na kugurana lakini mwanasiasa no ntu wena interest chaku chake personal wena interest chaku cha kwenda kuba uwenka wena interest chaku cha kwenda utetheka uwenka intema wena nafasi ya kumake sure kwamba uchochera ntu kwa hii ntu baka wa Meru utie mtu jera ntu baka uwo kuwa kaja na wasavile meanke nu savita yondo ni minister wa justice usavita minister wa energy tosheka ana bange baba ri baithe na boba ona yakore tumbo kutiguka thirikari ande uri gukira thirikari ona tiuti ngoma serete mundu turi tukaro credit tunekera na baba bange baithe no crusade yele Kenya ukathina ara western mtu gwetu anatembea aruga mbaruya chonchi watanire bena 7000 votes lakini tu akinya Meru kiwa ho rekana Tharaka bena kura magana maire ho rekana tigane bena kura ngaigana ona yeye angar papa indutiumba kututhe tu yantu ba Meru mugongo Meru ito kuyero ri turi antu bamwe twari na sauti imwe na kenda thirikari ya ona twina value lakini twajire migawanyiko ya mbia ruritho ya water view yeye na ino ni kuri mtu atakumama ati no ntu Mutharaka Kithure Kindiki na twike deputy president utie muntu wena ndata ya muntu ronge ndata ya muntu murungu weneo Nkiripotera Uru TV kuma Ntereche Tharaka mbito wa Paul Ogwa Kabithe
Nyuma ya mugambithania mwamuye kugitega mbare kwengatwa kwa Mwangaza ne seneti na kugaete na mbere gukara obisine kwa ntuku 120 nandi naezanite mwerekera uria igamba riu rigeta na mbere nkiama ya mumbire na ng'ananio ne ikirikire igamba riri na aria kawira Mwangaza oritwe kuandika machokio jawe tariki 30 cha mweri Juju. Igamba riri rikathikirwa tariki 21 mweri Jwa 2025 na rigitwe tariki 14 mweri Jwa 3 mwaka uju. Boniface Mungera na Chomkuruki. Na mwinge junta jwa kaunti ya Meru na ndijo menyithitwe igamba ko ibire gavana Khaira Mwangaza getene irinyenyitwa kanya na ntuku 36 kana 36 na kwali kethiro rigitwa tariki 14 mweri Jwa 3 mwaka jo twetete na tariki 17 mweri Jwa 4 mwaka jo kolinga na ntomwa kumakire mugambithani uri nario bwana Bahati Mwamwe wetakire mawakiri na bere tibamenya bobo ko tugutakanya kareo ari batere kudro bene kanine gushokanire mateta na moko jekana na gichungu submission bere tariki 17 cia mweri Jwa 2 mwaka jo twetete chidro chikinyira mugambithani Bahati Mwamwe na shokete uga tariki 21 mweri Jwa 2 mwaka jo twetete irega mbali kethro rithikiro kana kethwa kuna hearing Arenyumene ya kethro eshokera kwa bimwe bithatu gweta kwandika ugambi bwawe burwa kethro agita tariki 14 mweri Jwa 3 mwaka jo twetete aidha naku bonge itiga mawakiri ba gavana Khaira Mwangaza babunge senate nyabai kundikira ithetera mantu ya Krofinda bangi barwa tonyithitwe ndene na mwambo wa kiwakili interested parties imawakiri bakanjwe magavana COG speaker bunge kaunti ya Meru ni Nyankoroki mwana wiki mosonda kiri bunge senate MC Zipora Kinyam nke reporter Antoshoro TV kumaje kingina ngine kine kimushu Nairobi mbita Boniface Mungera. Kikuo kia Daniel Muthiani Sniper uria wari mwandiki wa nteto cia mitandao nikethiritwe gikirigaria baingi Meru na Kenya yonthe nyuma yawe kwithirwa akiura gwa ntuku inkai. Mweri Jwawe ni juonekanire murone jwa Mutonga akirikana kuragwa ni untu bwa kumeneria utongereria bwa kaunti ya Meru. Kumira au antu bakwe bangabana Mwangaza ni bekirwe mpine bakuringithanwa na gikuo kiawe. Mwankira nandi igamba ria guchwa kioto kiawe ririkoti. Sniper akirigirwa kuthikwa tariki 27 mweri Juju. Marion Karugi na Rugono Ruru Kirima Karika 2024. Mwathani Mulungu Baba ndeke bamwethera bya rakatine cio so anta basemanye nambaru cio basemanye nambaru cia mbo. Mwathani Mulungu Baba ni atiri tekuro yonde rotiri manje no batera kurumia bya kurano nto kwe imwe cia cijudia kanya kanini tuciona kanya ga kuruma mwathani. Tariki 2 Disemba mwaka muthiru riboti ni umire ya kura kwa nchamba ya mitandao Daniel Muthiani kana Sniper na kura koke ata etire u aringiru bari na rukiriro ntuku ibarukete kuchat na mtoto supu omeoro bachati ko kinya kintu thamo nja amuringira thimo amurana kwenda bacemania amuringira thimo kenda bacemania irio okirire athambara eta ambira beta kona na supu omeoro bari na ronte miru ari rukaribetete kwariria mumoyo au Sniper eta aweta ko kinya kintu thaiele na nusu ndamuringira thimo ambira bakona na nabo nibetete ne ucemania abo mumoyo au ndakira kinde kwa membi be meeting nante muchumbura mumoyo ko kinya thaiele ndainya ndamuringira thimo eke ira unkumo eto yerwe untu baringithria kariba Meru na tongeria batonyero swa Sniper baba ingi batene thwani yawe kwithirwa ati moyo pare kwa kithirikari ni atire iba unkumere nya bandairi Sniper kwa eitha moyo kana nya kuete nya muthike kwa sababu yuko mkononi ya mtu nikijua kabisa sio kudhania. Naomba serikali kuu hata ya kaunti iingilie ituonyeshe mahali hiyo mtoto yuko au maiti yuko wapi. Munini wa gavana Mutuma Ntwethingia ni wari mutongere wa mbere ukinya kwa Sniper na kuboreria families ya ujurini ubwa na mathwani ya maingi kethira Sniper ari moyo kaithitwe kana koroerwe ukethira Sniper kakwi makosa abwithitie kana kwi makosa abwithitie kwinora sheria ya Kenya ekuwa kwinora katiba ya Kenya ekuwa ni twirwe Sniper ni police station iri kwari either Maua police station kana Meru police station kana Nairobi police station wherever he is batu ito kwenda kuona Sniper ari moyo totiu akuite
no ntu mwekuru wawe na antu ba family ye iba otwira na ate sniper etire bia kumakania riboti ni umire ati kwina mwiri jonekanite yuriti murone jo mutonga kaunti ya Tharaka Nithi note wa Kithakene indi yote kumenyekana ni jwao kuringana na ora yoro ina njira ya unyumo. Familia Sniper ni akinyere Teresa Marimanti na obuo baratambua mwiri jota ya mwana wo Sniper. Bernard was actually strangled. There was some mark on the neck which was caused by a rope. He had evidence of someone who had lacked air and which led to his death. We also saw some injuries on the chest. There were rib fractures on the right side from the 7th, 8th and 9th rib on the right side. So the main thing was that he was actually strangled to death and probably thrown to the river. Musafara jo munene jo akari na atongeria ni jo airire mwiri jo Sniper kuma mochare ya Marimanti. Abunge batongeretu ni mubungi wa Boriri Ndikiri Mugambi, MCs batongeretu ni Speaker Ayubu Bundi, asiasa bange asore wa mwana akari jo akulukira Mitongo, Nkobo, Kariene, Mutindo jo Kangangi, Makutano, Keirua, Ruire, Tigania East na West na Kinyantere mwanya siembe mwankama wa mochare moroto ya musafara jo Jore oswa kioto kia Sniper ura woro yeku kenororo. Justice for Sniper! Justice for us! Justice for Sniper! Justice for us! Tuko na adua. Lega tuone mangu akazivu atazivu kalenge mwango yetu wa Meru. Mwane toa watu orowa akoro mego akoro mfumo ayitorome na kwa vivyo mtakwenda kwa mkamasianto. Mwana ojo umekana nako Bwana ojo imokoa mto Bwana ojo imana mto Bwana ya mto wa rajiroi mto lile mantu yao wote mto mnyama na kabla tafadhali tunakuja watoto kama la familia ya Sniper tuombe Mungu familia ye watuombe Mungu atubaba Mungu na bagidi vya kitendo ke batakone vile tukadakuwa justice for Sniper na tuomba menya na tuagisha toba kuwatwa kenda kutukele kuna tubazo la kurono tuwa siasa. Roendo roswa kioto kia Sniper ni roambiririe na atongeria muno Bamiru Pedro Bakinyeli ontubo waringithirie kinya atongeria banka thesia euro na roendo roswa na thwani ro baiko kia Sniper roambiriria. Vincent Muredi wijekene ya supo mioro na ikiro empeni akiringanithwo ni kukia Sniper na rakinyithwa koti ya maua aranyumene alukirirwe na cash bill ya ngiri 20 ontubo atumira kariba kaboito na raumite Sniper bandamana na muthuro. Ningu bandena pini muno na ntoba Sniper murungu. Oito gatwe na muthuro munene muno no ndo mwangatha itareki 20 muntu agora ya West Sniper mutori wetu nibwo no nto twena muthuro yo munene muno no ndo bwa thirikari kuwata sufune kalekeria na mbesa ngiri 20 na wetu wega kwe bange ausika bakusika na mwangatha thirikari te bayogetie tote kwenda kuro turenda mwene kuro tubua mioroi kuro na kuna mwene kuro ora mirasa ora metomete para muntu akiwate kyo yara bakarunga ngiri yara ntuba korwa ng'ombe Sniper wale kakwete ndamwekere nze ithingiri 20 kuritwa ndamwe ng'ombe na muntu rere konene Waibo tupatu haki yetu. Kiongwana kia kuririkana mututigi Sniper ni kia bwithikire kiane kia mairi 3 Igembe Central na Rakari familia Sniper na atongeri baki siasa bakinyire kuatia mishumaa ya kuririkana mututigi Sniper. Twekiani na kia mairi 3 arais tore chonde ithitha gwa Kiembe Nyambene na Merungai babato weta nonto bwa Kioto kia mwana wetu Bernard Muthiani Sniper ora worwerwe na njirete agirite mwathani baba twaromba we withagwa kiao wotwikite tukinya mwaka yu muthia. Gavana Kawira Mwangaza na familia yawe ni bajukirie talira kwariria muingi. You are not dealing with a simple woman. Eurore nguto sietete na mbere otamba familia yawe ni kuringanithwa na ikukia Sniper. Wengine wana sponsor magazeti yenu. Juzi nimeona mmeweka First Gentleman front page. Kesho kama mnajiamini niwekeni front page. Kinya nyuma ya Kawira kuthetera family yawe antu kathumba ni bonekanire wikirwa mpine bamwe bo bari andu bawe. Tutasukumana kotini vilivyo. Kabisa. Tutasukumana.
na mpaka mtoe ushahidi. Na kwa mimi kama gavana, kwa wale ambao wamesema gavana ni muuaji na kunitaja na majina mbili, niko na nyinyi kotini. Nataka damages, kulipwa, na si kulipwa hivi hivi, nitalipwa. Supo Mioro na watiro ringi ni maabisa ba usunkoni tabo DCI na nyumene antu baba ingi barekirwa mpene ario Kenneth Murangiri mutano na gavana Kawira Mwangaza, Kenneth Mutuma, Franklin Kimathi, Frederick Kiuo, DJ Kaboom, Timothy Kinoti, Grace Kadhambi, Crispus Manyara na bangi barakinyithwa koti ya Kiambu mbere ya mugambithania BM Opondo. Maabisa bandhikiri ni bethiro bakiamba kambi garune ya gavana. Mimi kama governor nataka kuprotect integrity ya ofisi yangu. Nataka uchunguzi mlioufanya, kwa sababu leo mmechaji watu, mmeamua kuchaji watu. Mtoe kwa uwazi kwa media mlipata nini kwa governor's residence. Na wikira mpene mudhoani ruonge wa ukurobo gatigati Brian Mwenda urani mwetithia wa bikibiki nturene agashanga South Imenti. Nyumene bamwe babara bekirwe mpene ni balukirwe na bond muthutira Joshua Kioto kia sniper yonekana yukinia. Mathiko ya kiongorana kia kunogo kia sniper ni yabanganirwe no ende yatirwa maita ya maingi nontu bwa itumi mwanya mwanya kumakire family. Twatiria mathiko tuendelea na mibango twarikia kumenya family kisira yetu ina haraka hotini itina wakiri na kwi antu bakweria kurita mbeca nara kenda kesi ya sabotage na twomila kaba kuthuranira riu kesi yetu antu bara bendene kenda baewa bond baturana cio baturanja. Sniper uraorwerwe kukioruru na atire mwekuru na anabawe bele na mwaka jukuthira riu atwire mochare maua na tariki 27 mweri jojo Disemba niro Sniper akanogokwa nyuma ya kuthiria mwaka mochare. Marion Karugi wa Kenywa makarika ya mwaka 2024. Eta na mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma kagita agate kuraja nkumenyithie nteto nkoroki. Ibwega yito kumbita koroni bambere ingoshokia nkatho nontu bwa TV eweru iria tumite twithirwa tukita kuraja na kinya biashara gietu igitawa kuraja nontu bwa utangazaji bwao na gututhuganiria mantu za mega batu twi Amiru bututethetie muno ki mantu za maingi, so tugucokeria nkatho bwa mbere weru. Kungi nkwendera Kenyans antu bonde Amiru Merry Christmas holidays. Kwa mbere nkwenda kwa device antu babethi kiberaga ibethro be makini muno nontu holiday ni nenei ibathikire kirira gia ciari bao nontu muciari magita jonde etherwe thuganiria mwana mantu za mega, so ana antu babethi tuthikire ni kirira gia ciari, tuthikire ni kirira gia antu barabembera mbere yetu, tuthikire ni kirira gia antu ba Murungu kenda tumba kuthiria holiday yetu bwega, na next year tuimenyaga kwina school na bangi bageta guntu mwanya mwanya. So inko wish kila mtu Merry Christmas and a Happy New Year. Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithiti maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwite kuma 720 mwanka 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru jatoye Murangi turiongire na arua ukenere offers cietu. Nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntire na Amiru gwita Ruire, kana turingire thimu namba 0729 628199 kana
0740229609 weka oda yaku. Ukareka ofa ya nusu mwaka igukuruka. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Ngukugwata ugeni oringi kirinteto chietu Akenya ni bachithirite acheke barabarene baria baumite tauni mwanya mwanya gwita maturene gukenanira thigunku na endwa bao baingi ni batumirite mathaa nkurukia kithimi ni ontu bwa mpinyano ya ngari njirene. Kagitene ukau agendi ni bonanitie kurega kung'anirwa kwao kuumania na gwitia kwa ngarama ya ugendi. Anthony Kathenya ni akumurika uria barabara chietu ikari. Itigere ntwe mwake Jesu Kristo kujarwa na Kristo ukongwera kujarwa kwae Akenya balabe karaga mujo Nairobi no kabadite na mbele kwelekera miji kugwatanira na endo bao kirima mbura mama tiru milano kidorano ke matatu nyingi ja kwelekera kirimara ikionaga ongere ku bantu balaba kwelekera miji. Kulingana na eti ba matatu atirum kagitaga kuna ongere kubwa Kenya balaba kodimeje gitomi kinene ngarame ongerekete na matatu nyingili kama taka kariba muja Nairobi yake ikiambele kama ta Kenya kubenu kemeje kwa mwerekera mukaro county ya Meru ola kumaga muja Nairobi muthenyomde akilazimika kulea ngirijere tangarama ya kumwerekere muje. This year compared to last year kona ni kuina ntuba bangi mono baraba ku travel kuma wita Meru na I think araturi for now biashara ni titukwega kila kidara kirio gikareta ngari yigo kona ngeni cha wita Meru no ntuba kwithira ngari ra chietu wita maua ireta maua ikaga ntuba witiabo you know festive season kwithara kuina one way so ngari chena machietu na area ukethira guchoka na kairi kwinainya na kiugi utuma kiatuma ukethira kuna ngari ngeni iri kumba gwita ikianto Meru dare chombesa ngirishele kuna Mameru 2000 ona tuja kawaida ile yakati tuko cheka kawaida tore angirie mwe lakini nawe kuona tore ama itayele na le faideti muno kwa hivyo Kenya araba na mbesi bendele ku university matatu kulingana na beria balaba kwelekagira muji umde kwino bataruba thirikari kusonkuna matatu lijambili toka mata Kenya kienda gutigera mitini ya barabara eti kuonekana ne kuhakikisha ngarira njaro siweta route ya Meru ni okelo gira vetting aniki sio kile gira vetting kienda si hakikisha ai barabara weta Meru ni dereva barabara kuma Meru barabara ya Meru ngari barabara sia Meru ito ni dereva aini kenda anto beto muno ke black spot utekawade accident tukadwa tuina metino. Aidho kagita gaka kwina gisunse kinene gya Kenya kila gitumbite kwelekera miji bakigweta gwite kwa ngarama ya mutorile tagitumi kinene kya kulega kwelekera miji na kile bakwenda ni thirikari kula ithire thineno oninya badi gothira ndenja thai andu ntire na mauntu thai maisha yatebuyora bia ichi orete utena mbia biashara kaithokia ndio on kama tabi kibiki tha internet andona fe kuinamo ndona fe aburu ende nanga usiomia ende enyaka njo batodorokere tegota ni mno. Biashara iko chini sana, biashara iendelee poa, hii maisha ni mbaya sana. I'm not traveling to home. I don't have money, I don't have transport, I don't have gift to take to my parents back there at home. And again, there is no money. Niki compare this Christmas and the other Christmas ya last year, that is, hali imekuwa ngumu sana. Uchumi iangaliwe vizuri. Watu wana do. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya.
Mutongeria wa New Dawn Jacob Mantiri ni ameneretie Rais Ruto munini wawe Kindiki na mugambithania munene Martha Koome ni untu bwa mathina ja utongereria Meru. Mantiri augite watho ni buremete kuthingatwa kirigamba ria kwingata Mwangaza na Ameru barumiri ni kwaga maendeleo. Paugite bakagwata mbaru Linturi ni untu bwa kuregana na thirikari ya Kenya Kwanza ni kumuria agachoka no kairi ni untu ni bamukunyanire. Dennis Mugendi na ripoti eje. Nante umwaria ruaria deputy president de mwariria mwana sheria professor sheria ni deputy president Kindiki wewe mwalimu wa sheria na nuishi sheria na we beneficiary ya sheria kusikia di sheria ya thiatero urebwiri kuwa thai tukethwa na deputy president wetu Gachagua so we beneficiary o sheria wote kwenda sheria thiatelwa na kinyoke agothoro tumba kwaria manto yau no bwiri kwaria we mwana sheria bora tukona mawakili yange ya kiaracia kinyore akwaria deputy president so bado tukona thina ya Meru urekeyo Kithure Kindiki niwe ethiritwo ari mpuku ya kirira nthi kiria Meru buni kuringana na mutongerio gikundi kia New Dawn Jacob Mantiri na Kindiki ou niwe ethiritwo ari nyuma ya kwathurana akuru ba Njuri Ncheke tigo Njuri Ncheke ithiritwo igwatanirite na kugwatithania Meru kuma tene ntangi namba-ine kuria laisi bandae Kindiki rira wano to support kenda Gachagua ngwa ile ikameti wa MPs betu kauma ithai bakokera ndo thirikari MPs betu kamwana ibanywerete kaba support Meru yetambere so Kindiki nonto nendaba muwatie Gachagua ngo yete na to support lakini Kindiki Gachagua kwengwa kogolwa Kindiki no wale Anjuri itora kurumana 5 million ikathano mtu wetu Gideon Kimathi twayere kurealize bona rungu na nyuma kwa tuga Kindiki ate kwenda Meru yokira Kindiki no weta kauria Njuri akathurana Njuri itathurana ringi na twayire kumenya Kindiki no kuthania kawira mbeca kawira to muwira kathi batu tukithwana Kindiki imo Meru na murimo yora Meru bena yuo Kindiki webi yakwenda Meru ethira na kwira ate so Kindiki nyariro tira support kenda we ko yete kyawe na Kindiki to moria akia kwithirwa kwibo muntu umwe ntukwenge akiaracia agwira Tharaka no yukire na Meru no byukiraniria ukienda kumamia Meru kenda Tharaka yukira ibyo tugwira Kindiki na akio tuma twanjirie ciace emantu yara yatwire ya mwanka yo Tharaka na Meru tutikwenda omikira thai but naminye itukuminya inyeke yonthe inairi na itukuminya ofisi yewe Gideon Kimathi na antu bange bana netetie Madam Governor abande ko ofisi yewe batu tukethwana Kindiki na no yenya Meru bange arenda ko ya barabe ofisi ya kawira nonto na kuthwania ibo bombo mutethia Gideon Kimathi rio torake ire forward ke ofisi ya Kindiki na itukumia jau arenda otoyera antu abatethia Meru atikwenda ko ya antu baraba bombo tethia Meru so Kindiki itukumia mantu jau na imantu ya maingi muno tukuminya tukaria bandae na ungi nawe uria Mantiri akugati na utethio kiria Meru na gitikiu kiawe na niwa uthiritambaki ya makambi ni njanji munene Martha Koome na kuniondire gukurikanwa kinyama wakiri na mabisa bangi bakoti cia Meru ni bethiritwe bakiraramikani we muno ngerekano imwe iri mantu nejegi gutejaniria koti ya maua iri tigitwe na gambithania bairi aki nyuma yawe kuthamithia bangi bonthe so au Martha Koome utira Meru ba kuka ke history manto ya na Martha Koome unte kwenda wete stand iranto bakuwa imutonyo kwa karetie kinyotho te karetie Meru karie sheria inkwenda support wasiri ora umire ora wengerwe mithika Linturi oro ndonete oreti ciori bibia ya muno oria ni ata ministry imwe ndene miaka ile yomba kwitho igeri mawasiri ya thatu na aroria Meru atiri ni mawasiri uja thoki kana imwe no bekira so kinya batu ciori bu mithika itukwenda wendele obioria na mithika ukiochogwa na rungu ringi bora wachwero reto support thigare Kenya Kwanza thai nonto no raturire waria mithika okia kulo wachoka nyuma ke thigare Kenya Kwanza ukathiria shima riaku kira Meru
no te muntu akuthigeria ringi. Minister uria athurirwo na we Waruji Eric Murithi Muga mantiri akathira atina utethio kiria Meru na igukinyite kagita ka Ameru kwaria weru ni untu mienene mingi akaribarite thina ya Ruji bageta na maru na bo barira rais na mutunye giti kiu anenke Mumeru ngi uria kombana nakio CS uratu wai Warui atana kubwithia mucemanio Meru kinya ntuko imwe kinyoki akuria muntu we kimongoro wasiri orwe no kumako kana kiara mono tugwira kimongoro ni wondira yankene na gacio ndenda kwa na mfano ndira rutwararire neko arari rais Kenyatta former president arabutere mawasiri yele yararero yatombo tethia community o so batu Ameru katucetherwa tikatugorwa mwa katu nonto mucetho yugoro ywa nkundi okaende muntu majoka atumba gorwa nkundi so ara kabineti ome bwaku botoma atethia antu benu mbala gwetho wasiri o Kenya community enu no metetha cia kuringana na uju experience ya kweke siasa no tukira lakini kana kara muthakora we mushara korea kinyoa muri nyoa mweta korea wikabu kubanga nyoa mwera kwenda mantu bukwenda bwari akwera wikabu kwenda mbutithia kinyoa mwera arambe na waka kwenda kubutwa lakini ukona bubange baba bagwa wenda mbuta ibaweta kira antu bo so impact batu Meru te waziri tu nawe. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Spika wa mbunge ya Meru Ayubundi augite muoroto jwao ni guchwa ngwataniro kenda Meru bona maendeleo kumakiri thirikari nene ni arombete kinya aciari gutumira mbeca bwega ni ontu machoka ja cukuru ni jabeterete Januari kagite ni ukau no rite ayuthi patika itonyithie mantu ne ja mathuku na mabisa ba ukaria beke ukaria ku bwakung'ana Muthumuriuki na nteto tariria tigire ntuku imwe gitukinya ntuku ya thikunku na ndi speaker wa mbunge Ayubundi akenda ntuku njega ne tutakiuria ciari bagikungura thikunku iji bethu bakirikana ati mwaka twitite ani bacokete macukuru na bakenda mbeca. Ndi speaker wa mbunge ya Meru ankwenda kwendera antu betu ba Meru eshimwa barankara na bonde ne mbunge na antu betu ponde na aria barabende ne Meru barabayome Meru mbera Merry Christmas na mwaka murijo muthongi cio 2025 na nyatwara Christmas twaria twanywa twakenanira twarithia mantu jonthe tukorirwa ati kiumia kibiri kia Januari tuketha tucoketie na betu cukuru barabe kuma primary secondary colleges na universities koguo nkuromba antu betu ati nya tugita kura Christmas tukorirwa tura Christmas ntukujire ntuku ithatu tuja kuuraia mwana Januari agacoka cukuru ate na amana bubu akiarira mbembithi abera kaginda gaka guketha kuna biatho bibingi muno na kira ikabata kibo ni kuimenyera na bakenda gwitonyithania mitigo emi nyana betu mbere ni gitera Christmas bare Christmas na njira yagirite na njira kwathika nikenda nabo nyabo bomba cukuru coka cukuru ya Januari barantu sawa na barantu babega ni onto iboka inyagetu iboka inyaka mongo jwa Meru na iboto tegete kou ankwenda kwira the youth beto ba Meru bera Meru itumba kwithira yojuri potio mbwira tomen ebona mitigwa mega akiuria ndangicio karia batikire muno kagita gaka no karia bakung'ana no nto kagita gaka ingi amaramari no betha bakiumira na boja area andombe the county commissioner wetu bwana Uma mwira no thine gitera Christmas roko kwina tuamba twarifu twinge tumantia tu mwire naye yani okaria bakung'ana askari bawe rothe bombe gucokera nikenda antu betu omba kura Christmas batino ogua na bakiba karetie ithirikari yetu. Asante. Muthene akiuga mwaka twitete moto George atongeria ni kureta Meru amwe nikenda nyomba kugunika nkuruki awiti na mbere kuma thirikari nene na turi atongeria twagire gucokaniria Meru iji atumirete amwe antu bombe gwitirwa ngugi ana betu batetheke na nyintu bya BK national government tombe ko bikushira njere gwataniro nikenda byumbo chokandeji
na batu turia tongire tukiathikanaira na tukituganĩria na sauti imwe nikenda tumbokinya. Muthuri Muriuki, Oro TV, Mutirejo Kangangi. Mubunge wa Bore Mugambi Rindikiri netithitie na mbere mubango jwawe jwa gukiria yuthi gicigone kiawe na rietwa ujuzi mashinani kiri mukondo jwa iri juria juthithikirite kienine kia gundua wodine ya Kisima. Yuthi ni bachumirite kuonania biewa biao kiri michetho mwanya mwanya na arakinya kwigiki ni agwati mbaru Kathumba. Mubunge wa Bore Mugambi Rindikiri kagita kamubango jwa ujuzi mashinani mechetho ire banganitwe gukiria yuthi na ugite akariba ingiri bachiandikithitie na motungata mwanya ja thirikari tasha amona kinya ibande. Narua itoe na huduma center ira bazina Bore tumetaga Bore huduma mashinani. Tuena huduma center siaja na mantu yaja kuthiwa Narua iko register Keresha and Chief. Kwina na bangi betu batena ibande na inyambo bakoyo ibande Narua. Kwina kuregister groups kana self-help groups na SACCOS kinyacho no ikuendelea. Kwina kuregister death certificate na birth certificate na inyama antoja help chonde jale ya Narua na mantoja ja kethora tokithio mwaka. Nkurukina ugete ne athuganirite bonene Gen Z na gutigira ne bakugunika na mathomo mwanya mwanya. Onde Gen Z obure na tutura na Gen Z na nubona baria na Gen Z betu ni Gen Z bagwita ngugi Narua toka launch court ya ijiri ya ujuzi mashinani ibuije twathithirie ire mbere na ba graduate mweri jwa nana. So tukajukia na ndiko ambire twatangaza Narua kujurirwa kwa iri kwa application ciana betu barabara bainale ome bara tukumenya bakagwata course nyingi ire tukuthia cia mieri 3 na kinya kuruguria mbasari na gukiria michetho yonthe kwebania yuthi na ndawa chambogita na mothukia jangi. Itukoronji mbasari chietu cia national government gukurukira ofisi yetu ya CDF. Sport tukamekuria no tukwenda Talanta sport inkwara na chairman wa FKF na tugwitikaniria mambo jara mantujama tukathithia ja sports. One turenda kuthia sports chionde kinya athletics through sports ana baba bakagwa bakama mantuneja manunku mantuneja bangi mantuneja dawa cha kulevya na bagi interact na bagithoma kuma kibangi. Nkurukino rete akariba Bore batigane na siasa betere ngugeri toe bwere aciari betu bwere ana betu siasa tuache, wakati wa kufanya kazi ni sasa, na kama si sasa ni sasa hivi. Na muno kiri michetho eje ekuru kuoneka gukirwa bonene tournament mheshimiwa inenya ladies Narua to realize ladies beto no bachethe ligi nene ladies beto be challenges kwaga sponsors kwaga antoba ko ba push ko ba boost morally so itongeromba mheshimiwa wetu atotega ere ato support. Chamwanyi kugwatanira na bao twekere nteto chietu cheruthemwe thaa 3:30 ni jina ingi nkurukieta na mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Beta Maureen Kinya monanire Tom Mathithio.